Kardok, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Lahore Janalong, Home for Cap, Heroin Drugs, Raikom Saikia Tumpen, Keneplong. Lokhi Puja nung wele thotame Raikom Saikia Tum Keton Kelang, Kepang Ching Bomahut, Pre Nipain Koira, Ner Kepanikang Sam Porpai Troka Pormalom, National Highway 36, Delai Police Station Angkang Kepalo, Lahore Jan Petrol Post Naka Checking along, Kai Kiason, Keton Kelang, Kirika Kurup, Dunahut Ihum, Mohendra 300, Cart Akelo, AS 26E2081 along Kuruk Dunahut Dashboard AC at Dimalong Pen Sabona Home Pen Kithap Ponjoy Home Pokep Heroin Drugs Neponong Cheklo Labang Solong Kachirabdun Kiponweka Bangpu Muhammad Anas Artaninkan Inkoirapli Thawbal District Imphalasor Pusi Pangthek Ponsi Neping Nang Ponlo Lapen Dilai Police Station along Lamhoi Pabon Ponlo Lapen Kineplong Ahormukido Anta Bukajan SDO Civil Aphansi Hodai Ponlo Police Saikia Tumpen Nangapachini Duna Tenki Manipur Pen Guwahati Ansike Ponji Aphansi Kachesik Ponpusi Pachini Lapen Kineplong Drugs Pangrum Petpen Lin Pharu Trokra Thongkepra Troksira Togbor Inkoi Raner Kep Lapen Somindara Hichialo Ador Kuti Trokan Bagdoji Puta Thon Pachini Po News Text Report, Karbinglong News. Ahoy along Karbiricho long sing rong hangpen kahumridam. Karbiricho long sing rong hangpen prini phaing koronar kep arni ahoy along adim aklong an kahumridam. Sonsi karbi rong asaramay matiti hekpen KRAA atumpen kepatir pipon along Jesemet lapu recho pen setame bang solong RDGP pon si long sing rong hang karbi recho alang lipen amat adim aklong an kahumri padudamlo. Bangso along rong checho lindok dhonsing teron pen rong arak pen bangke thom chetong dun si Assam lapen Meghalaya state boundary kedam tang pharokre sirke praphok kep aningkan hala bangso aporahut ahoy ar chokmate pilar ke sompon along adim aklong along an humridam si ahok pet ahoy aputhak lang charidamlo. Sonsi bangso kahumri damahut halapu socheng amreng border development committee atum sitami maipu kongchun bang penchenglok hawar araratum sitabe chetong dun pen ahok pet pilar ke sompon adim an humri damlo pudami kedam tang penang ajak keding pen lapuson ahoy along richo aman adima klong kahumri dampu arju long lelang mate thekdam long lelang sitami non hejong ke kipontu long sing rong hang alangli kachirok tok pen kamatha i ajok adui ahoy along pini arni kahumri padudamlo Bangso kahumri damahut ahoy ar chokmate pilar palong ni adim richo amat palidamno. Sonsi ilongo bangke langke roy along lapen ilongo bangke slang sang ti aroy along lapen anparta halapu arlong richo along ta palidam. Lapen kadu kavi nonomat ahoy ar chokmate pilar bangke ke thom ansi do chodlo. Kadu kavi kre ke thom do waipit sitami hala ar chok kep abangke otlang no atum theng lap amat phalang no lap lo pusi chethanpon. Lasi halabang so kaheno et ahoy ar chok ke do analong sitami Karbi Anglong Autonomous Council pen sitami puthot ke pathir pon thuji aphan sai klem ponangji puta kachuni padopon hamren pen birson rong Karbi Anglong ke puthot dak tum Meghalaya pen tum Karbi Anglong laso ahoy duilo laga non daga langsang tilo laga tum prime ipin mata natural laso bandorival ateng lo lasi rapu ban ke tapat aroy lo ninu bangke lain lola si lasohut itu 1950 aning kanpen Assam government itu jitu laso ek itu longlia hima mata hoy du laso pila ke la lon hala nili ki jong helo la ke chumang tum si dak thengphun pusipu la si non bang ke pulang roilong sibar chorlo la si non laso aputhak nili non karbeng long arichu hoy peni puji bang ke la si non karbeng long to mas council ke thiding tum phan la si laso pilar nang ithunang po la pendak 13 pilar do aprang laso government mata India government ba Assam government tum dak Karmeng long Meghalaya so hoy do ke pe hut 13 pilar do pu stanona ki me bangke ki thomelo lasila ha pilar bang non itum puthot Karmeng long ki theding tum pan kachuni ni gela puhlo lasila ha pilar itum aprang son ithunang pu lasi pinini tum dak tapat arong lo
dak itum bordar dak langsang tipulo laga roy lake natural banduri hirlo Meghaloi pen itum kar benglong lo sinon ni prang bang ke Meghaloi along dilo si ni tum pin dak naka humri pu hamse ke hai pendang lo si lahai alang ni na peklang apot tunta churulo si anu si tum dak kar benglong ke thegeding pendang lo la pendak tum rong sar pendang lo lahai tum imethang banduri wal ke chuchini kinang sot pusini li cho hin benda pini dak lang along masini tum pini banduri wal gutei ahoy dui ansini tum dak pini na humri lo nasi aprang ke holo tum humri relang mene sta pini nili richo hoi pen pusta na humri lo la pen tum dak kra hin pen la pen dak tum tapat hansia ke hai lagai si nokbe pusini li mu pen da pulo nasi sia nokbe lo ditum kar bia khai phangaching hon alang kajap thip abang pulo nasi lahai na kejadun por alang phanta churulo la pendak itum tapat ahwar pendang lok itum arong sar pendang lok asor kori borong bora pendang lok dake thik ding phanta churulo nason ki duthip itum khai kaching hon farman ba long lia farman kaching hon pasi duthip aposar al tuma churulo ACF Pranab Terang upon Karbi Anglong Life Pen Best Forestry Award anong ike pajerdam. Karbi khai ham phang upon Kachipaduk Department upon Apor Kachipi Apun Chake Choklim Kethexer Amithangasai Kachiklem Bet Karbi Asai Pu upon Pang Taxi Karbi Anglong Life News Channel Pen Ason Kaprek Award Kedam Tang Apor Dr. Dharam Singh Timong Pen Chenglok Prek Jamabang Pu upon Award Mati Nong ike pajer Ponason Thotsi Priya Chikluni Phaing Koresir Kepani ACF Pranab Terang upon Sitame Karbi Anglong Life News Channel Abitung Atom Pen Patir Piponsi Best Forestry Award Anoi Kepajerda Lurulang So Ward number 5 Arong Along Kiduk Pranab Terang Lake Karlitang Baliram Terang Lapen Pratibharong PP Asupolo Alang Likachari MSc Geology Special Paper Cell Biology Guwahati University Assam BSc Geology Cotton College Guwahati Bachelor Education Assam University Silchar Anparta Forestry SFS College Burnihat Assam Hai Huyalong Kachariang Deng Chepatang Pamesi Alangli Non Department of Environment and Forest Karbi Anglong East Division Bokajan Range along si ACFSI Klembo Pini Bang So Award Mate Nong Ikepajerpon Ammayalong Kathar Soningti AIS Rongbong Rongpar Director Sericulture Department Sarsing Tiso BTC Instructor BDSing Terang Thekar Arleng Daily Lapen Kaprek Man Kido Abang Fubang Piatum Chetong Runsi Karchomai Misen Pen Pechun Ponlo Bang Sono Ikipi Along ACF Prahalat Kropensi Methang Asarbora Karditang Crossing Crow Amen Pensi Bang Sonoi Kepajiralo Chirap Chitodunlo News Text Report Karbi Anglong News Nitum Karbi Anglong Life Pen itu ani kanwang stami nitum lawang so Karbi Anglong Officer tumhan punon ante kaprek department tumhan kaprek feel along nitum Karbi Anglong Life News Channel Pen alang ditum ki claim ke damamu alang ditum Khay Phan Kachipaduk Society Phan Kachipaduk Karbi Anglong District Phan Kachipaduk Department Phan Kachipaduk lapen kaprek feel along tu Kachipaduk 15 years 20 years labang so experience aputhak nitum intellectual category nitum benching watching sai pen nitum house benching watching sai nitum ningkan wang tame nong ege mate award function nitum sapo tame individual phan personal tum han nitum pajir pon pen non pini sitame nitum Karbi Anglong Live News Channel pen sir Pranab Terang alang li CF Bukajan labang so Eastern Range alang li penangan ningkan pen Kachipaduk 15 years usai alang penangan Kachipaduk jase met animal conflicts animal conflicts pe chenglok thek piting pang kerai kom chenglok forest koson si kecere kom nangji mal hai putak alang li kedangan Kachipaduk do las alang li phan samin tum ingwai sai ponse alang li phan nilitum lapang so nong e pini dak pajir ponlo lasi thank you so much to all my media team especially to all the house dak nilitum long nang cerap don thek pon jorpar Harakat along penang anakulat meke chupon. Lason si chitini phengora sirkep arni anarlo apor malom. Harakat along be parching thurun e deji ami ke chupon.
Birta kirib dunlong atengki anarlo porphai hini apor malom penang an beha be barka choklem akulat along me choponlo. Birta kelong don atengki aprangsi ke wine shop adungsi me chopa pranglo. Lapen me adiki thi parpik ajok kulat hum photro an me chopilaplo. Labang solong galamal mati groceries akulat lapen go down hai hui setami na hok ponno pusi nang patini dun. Tong se kot pen fire brigade pale dun si me pamep dun longlo. Haladak bepar ke claim lapen kulat ahem phuatum pen meri hing pen si labang swame ke chopon longlo pusi akoy pipon. ৰাতি 2:10-15 মানত খবৰ পালোঁ ফোনাফোনি হৈ আহিলোঁ আহি পেলাই দেখিলোঁ আমাৰ ৱাইন শ্বপৰ লগত যিখন গেলামাল দোকান আছে দোকান প্লাছ হোলচেল দোকান গুদাম গোটেইকেইখিনি দোকানত পূৰা জুয়ে আৱৰি ধৰিছে তাৰপিছত আমি ধুমাধুম কৰি চাটাৰ টাটাৰ ভাঙি আমাৰ হাওৰাঘাট স্থানীয় অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আহি পেলাই যেনে তেনে জুইটো নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ক্ষতিটো বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে ক্ষতিসাধনটো পূৰা হৈছে মানে কেইটা দোকান মোটৰ পৰা আমাৰ ৱাইন শ্বপৰ ধৰি মোটামুটি 6-7টামান দোকান এইটো অনুমানিত আইটেমৰ ক্ষতি কৰোৰৰ ওপৰত যাব প্লাছ আমাৰ অগ্নি বৰ্তমান নিৰ্বাপন হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ মানুহ যোৱা নাই আমিও ৰাইজো আছোঁ আকৌ কিবা হ'বও পাৰে ঠিক নাই গতিকে এইখিনিয়ে